Reka tubifuriza kugira umunsi mwiza wa gatanu tariki 31 ukwezi kwa Nyakanga 2026. Tubaye ikaze rero mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru, twizere ko mubeze neza. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, ninjye ubahaye ikaze mu makuru aramutse avugwa hirya no hino mu gihugu, aho tureba mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari n'amakuru twe tuba twikurikiraniye, ubwo abadukurikiranye no kuri YouTube kuri Igicumbi News Online TV, twizeye ko ameze neza cyane, ndetse no kuri wa3.Gicumbi News .co.rawa naho turiho. Niyonizera Mustafa Emmanuel niwe muri kumwe mu gihe Bizimana Desire nawe ari kumwe natwe kugira ngo dukurikirane gatanu kuri gatanu. Twizere ko rero muri amahoro. Gicumbi News Group Media Limited dukora mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba. Hageze wahita tubona rero muri rusange. Hakizimana wamenyekanye cyane yiyamamariza kuyobora u Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Reka turebe iby'uyu mugabo. Aho rero Hakizimana Innocent wamenyekanye cyane mu mwaka wa 2024 ubwo yiyamamarizaga kuyobora u Rwanda, yatawe muri yombi kuri wa 30 Nyakanga 2026 akurikiranweho ibyaha bitatu birimo kubuza amahwemo akoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse yewe gukangisha gusebanya. Hakizimana yari asanzwe ari umwarimu mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Muringa TSS riri mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Byakurikiranweho bikekwa ko yabikoze guhera muri Nyakanga 2025 yifashisha imbuga nkoranyambaga abuza amahwemo umwarimukazi, ndetse akanatangaza amakuru y'ibihuha amwerekeyeho. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yabwiye ikinyamakuru igiye ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Hakizimana atari ubwa mbere aketsweho ibyaha nk'ibi, kuko hari n'abandi bakobwa bagera ku 11 bivugwa ko yagiye abuza amahwemo mu buryo butandukanye, akwirakwiza amafoto yabo kandi akayaherekeza aya mafoto agashyiraho n'amagambo y'ibihuha. Andi makuru kandi ikinyamakuru igihe cyamenye nuko tariki ya 4 Mata 2025 urukiko rw'ibanze rwa Mukamira baburanishije uyu mugabo igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 6. hanyuma nicyo cyari cyaje guhanishwa ari iki gifungo uyu Hakizimana rero, ndetse bikaba ko yari igifungo cyagisubitse mu gihe cy'imyaka 2, ndetse we umuca n'izabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gusenya inyubako. Kugeza ubu ngubu Hakizimana afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Jenda, dosiye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyaha cyo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo ya 35 itegeko nimero 60/2018 ryo ku ya 22 Kanama 2018 yerekeye gukumira ndetse no guhana ibyaha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2, izahabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha giteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 60/2018 ryo kuwa 22 Kanama 2018 ryerekeye gukumira ndetse no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ugihamijwe ahanishwa n'urukiko igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, izaba itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 5. Mu gihe kandi icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo ya 29 y'itegeko nimero 68
Akarongo ka 18 ryo kwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange bijyamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'iza bitari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Dr Murangira Bitsiyeri umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yibutsa abantu bose kwirinda ibyaha bitandukanye birimo kuza amahwemo akoresheje mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gukangisha gusebanya. Akaba ari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri wabitangarije ikinyamakuru Igihe nyuma yitabwa muri yombi y'uyu Hakizimana Innocent wigeze kwiyamamariza muri 2024 kuyobora Repubulika y'u Rwanda. Murabyibuka uyu mugabo mu karere ka Nyabihu, ni umwarimu n'umurezi, byari mu bantu bavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo ati rwose njyewe yifuza kuyobora Repubulika y'u Rwanda, ati nanjye nkajya mu matora. Akaba rero uyu mugabo kugeza amagingo ngaya yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo gukangisha gusebanya, bikaba ko hari abakobwa rwose ajyana muri 11 yaba yarashatse gukangisha ko agomba kubasebya, akaba ngo yaragendaga ashyira n'amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga agashyiraho n'amagambo nyine arimo gusebanya. Harimo uyu mwarimukazi ngo bivuga ko yari arimo nyine agenda akoresha muri ubwo buryo bwo kumukangisha. Urumva ko rero ibyo Hakizimana Innocent ni ukubiharira inzego zibireberera kugira ngo dosiye nyine itunganywe ijyanwe mu bushinjacyaha. Akaba ari cyo twavuga muri rusange kuri uyu mugabo watawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho akurikiranweho nyine iki cyaha ko ni icyaha gikomeye ibyaha bitatu nk'uko twabigarutseho n'ingingo zirimo. Ubwo rero reka dutegereze tuzari andi makuru twazamenya, tukazabagezaho mu biganiro byacu bitaha muri rusange. Akaba ari cyo twavuga rero kuri iyi ngingo yahariya mu karere ka Nyabihu y'uyu Innocent Hakizimana watawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Umugabo wamenyekanye cyane ubwo yifuzaga kuyobora Repubulika y'u Rwanda, avuga ati reka niyamamaze ndibuka na kandidatire rwose yari yayitanze. Akaba rero aribyo twavuga muri rusange, ubwo reka ajye kubazwa